Afande waherukaga gukama ryari? Ntabwo njya mwinshi. Kandi ndi umworozi. Njya mva mu biro nkajya gukama inka. Ni umuco wacu. Eve turigaruye inka Masisi. FDLR n'abazarendo barazitemye barazirasa. Uziko mu Misiri imbere inka zabonaga umusirikare zikirukanka. Zibonye abazarendo. Cyane uko abazarendo baraziriye. Ariko inka zigarutse mu karere ni kigaragaza ko amahoro yagarutse. Inka zigaragaza amahoro mu karere. Afande. Safari ica kabogi kabisa. Afande aragukamiye. Kisha Tana ndugu yangu. hapo unafanya nini? Kwa niko na kamula. Unashua kamula? Hii ni kutime yetu. Sisi tuko wafugaji na tuko balimaji. Ni kazi yetu. Kwa leo ngombe inapatikana hapa kwa wingi. Unakuwa donc inaonesha nini? Ni amani. Amani wakati uliopita, wakati wa wazalendo, wakati wa uongozi wa Kisekedi, hizi ngombe zilikuwa haziko. Walizikula, walikuwa wanakula nyama tu. Ngombe zote walikuwa walishazikula. Lakini kwa leo naona tungali na ile bahati, tukabahatiwa kupata ngombe zingine. Watu wanaanza fuga, ngombe ziko, wakulima wanalima. Kwa leo hakuna shida. Unatumika sana office. Tulikuwa na wazia ushasahau kamula ngombe. Haiwezekani. Haiwezekani mimi niingia mu office natoka mu ngombe. Hii ni kutime yetu. Kukamula ni kazi yetu, kufuga ni kazi yetu. Na kutunza ngombe yote mimi navijua. Na ujumbe gani unaweza itolea situ watu wenye wanafanya kazi ya kufuga? Tuko nyuma yao. Tuko nyuma yao sababu kama tunahitaji mabadiliko turudiane na zile ngombe zetu na ile asili yetu. Hii ni kutime ya Masisi. Masisi ukiangalia Masisi inazungukwa na milima mizuri, milima ya kufugia ngombe, milima ya kulima, na wale ambao wako nje ya nchi waangalie kuwa kutime haikwenda sasa. Tunarudisha kutime yetu. Asante sana. Asante pia. Fandara thambie nawe ngino nguhe jambi. Icyo kibazo rero arambira ngo nyitegeye gushaka uburyo cy'ikemura mu buryo bwiza. Tuvugana kamwe habari ya inji. FDLR we. Inka zaragarutse amahoro yaraje. Yaraje mwa. Yaraje. Deste. Ngwino hano ariko. Hano turi n'ingungu. Rukuvuga ngo ikimenyetso cy'ingungu n'inka nibiku. Namata. Deste. Afande yadukamiye Cyane. Kamiryoherwa mu mwanya wawe. Namata y'ingungu. Do hakurya ni Murambi. Yego. Ara kuri turadusozi ngo hari agasozi n'ubu hakiriho imbunda z'abarundi barashe ngo babuze nuko bajya kuzicaginga ko abarundi baguye hari benshi. Umurundi yirukanaga n'inka baryaga inka. Ibaze jambi umurundi mwamurasira ganga akiruka n'inkara. Kirukana n'iriya mu gasaka Imisozi yose nta misozi abarundi batageze indahiro. Ubu barayirahira. Baracyayirahira. Jambi akiranwa mu mwanya. Turahara n'umufunzi hari kugira ngo bahave. Bari bahashiriye. Murakagira inka murakagira amata. Nabo kuyanywa mu mwanya wawe. Dore rero uyu mugabo mubona ni chef Deste wa Ngungu. Niwe uyobora izi eneo zose za Murambi, za Ruzirantaka, za Kamatare n'ahandi Deste. Nibyo rwose za Rubizi, za Rwangara, za Gasovu, za Nyakigano. Ibyo byose ni ibice twabohoye. Hirya yaho no gukomeza no hepfo. Epfo ukomeje epfo ahitwa za Remeka, za Musheberi no hepfo yaho. Ibyo ni ibice twagaruye mu mutekano. Deste none se nk'abantu bari Burayi baze borore. Ngira ngo
tutavuze byinshi nawe amaso araguha. Tumvikana. Yego. Ahubwo nawe ndakugira intumwa. Ngewe humura rwose video barayibona. Rwose. Baze borore. Baze borore amahoro arahari. Dore n'amafarashi. Urabona n'amafarashi. Inka z'ubwoko za kijyambere. Buri wese iyo amahoro abonetse aba ari igihe cyo kubaka igihugu bakora imishinga itandukanye. Aha, reka dukomeze twereka abantu ibyiza bya Masisi. Dore ibyiza bya Masisi. Aha ngaha amata rwose ni ukwigerera mu gikuyu nawe ukikamira ukanywa. Kuko aha ngaha inka zifite ubwatsi. Hakurya ni dore ngaho kwa bandiziwe Gilbert za Murambi. Gilbert ngo papa we yari jera wa Gasuku kera. Dore ngaha, dore ngizi nka rero murazibona. Aba nabungeri nabashumba Masisi babita abashumba, ariko iyo tugeze asidi Kivu dore ngiyi zirahiga wampaye, ngiyi zirahiga wampaye, ngiyi zirahiga wampaye. Murayibona dore ngizi, dore ngizi mo 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 mo. Murazibona mwagiraga ngo ku nturo niho haba inka, ariko ntago ariko bimeze. Aha ngaha turi Ingungu. Axe ya Ngungu ni axe y'ubworozi bukome. Safa ngwingwi ngwino urebe inka wampaye inka. Dore imfizi pe. Yigi? Ako Safa, uyu mutekano w'aha ngaha kweri. Kisekedi uvuga ngo muzava aha. Ariko mana ndake. Turava iwacu tujye hehe? Turasiga bino byiza tujye hehe? Inka zivanze n'amafarashi. Ari n'amafarashi yose arahari. Oya. Turasiga bino byiza byacu tujye hehe? Se ku mugani. Twe turi iwacu ntabwo tuzava iwacu. Jamais kutoka jamais kubanduka. Ahubwo ni ukuvuga ngo turi hano ntabwo ari kadoye. Imbaraga zacu. Kuko hano mwaraharassiye cyane. Imbaraga zacu. Uramubona afande Jackson Kambereke, afande Jackson. Naye na mafarashi. Afande Jackson ageze ku mafarashi yandi Aburahamu ndakurahiye. Urana yari kuririmba amahoro. Aririmba amahoro. Iki? Araririmba amahoro. Abazarendo ngo barariye barya n'amafarashi. Barariye barya n'amafarashi. Hano hari inka nyinshi. Baragenda barazijya barazimara. Ariko ntago bari umugisha. Batanazagarutse mu gihugu. Inka ni amaboko. Inka ni amaboko. None se aha turi ni iyi sambu yose ni ya Gasuku? Aha ni ferme Gasuku. Hano hakurya ni Burengero. Hari ubona? Hariya ni Burengero. Hariya kuri kara gasozi. Hari amazu, hari ni Burengero. Yego. None wasubira hano Cyayivi. Ni Murambi. Murambi inyuma y'uyu musozi iri hasi. Yego. Centre Murambi. Hakurya mu abira bitare. Yego. Bahita mu Rukunda. Mu Rukunda ubwo ni hakurya hariya. Hari amabira bitare. Yego. Ngibyo ingahari. Musozi birangiriye ni Gwangara. Yego. Urayibona Gwangara hari. Yego. Ukomeza sogera ku mupaka w'iki wa Sud Kivu. Zantuze iyo pfu. Epfuge nugera zantuza za Numbi. Za Numbi. Aha. Rero hari hano hejuru kureba hari ya Nyenyeri. Ahantu hari umurundi mwinshi cyane. Hari ya Nyenyeri? Hari umurundi mwinshi cyane. Aha Nyenyeri hari umurundi mwinshi cyane. Mwinshi cyane. Unangana. Ko ni twahanganaga na turasana nawe. Rero turi nimutuvana hangaha muramutuvanye hehe? Igitega. Ndabyibutse ariko nanjye ako kantu ko kuvuga ngo nimutuvana muraba mudukwiye Igitega. Ni hari arano babivugiraga. Nyenyeri. Hari Nyenyeri. Ese basize banateze amamine menshi cyane. Hari umuntu wambwiye ngo rwose ari kugenda kangiriza. Ngo iyo bagiye guhinga bikaripuka. Bikaripuka. Ebana rero bakunzi ba Mwana Dake, M23 yazanye amahoro ahantu hose. Dore inka dore zirahiga wampaye inka. Ariko nanone ubuyobozi bwanya abantu baravuga kubona na administrateur. Ejo twa turi kumwe nawe
muri kumwe mu isoko ry'inka yagiye kureba uburyo abaturage bagura banagurisha. None mu kugaragaza ko Masisi ko ari ubworozi arabihamije, agaragaye kuri video akama nawe ari mu gikuyu ari gusura inka. Uyu muco mwawutojwe nande Safari? Uyu ni umuco twatojwe na basogokuru. Kandi natwe tukomeza kubamo. Ni nayo mpamvu uri kubona nimba inka ziri hano. Inka aho iri ni amahoro. Ahatari inka nta mahoro aba ahari. Kuko hano hari inka ntabwo umwana agwara bwaki. Dore ngizi inka kabisa. Ese ubize nka ubu nizo umuntu umwe? Nizo umuntu umwe? Z'umuntu umwe? Safari dore inka we. Amusazi ni mufunzi. Yana atene mufunzi. Iyi atene ni mufunzi. Hari umurundi mwinshi. Hano hose arahari. Na FDLR bari benshi. Bari bavanze. Ese Safa mu gikuyu haba harimo n'intama? Cyane. Dore ngizi nyinshi. Nta mazi genda zerekeje. Izakuje bari. Ako cyage minsi yashize. Nta nkayo urangwagamo hano. Nta n'intama. Yewe uretse no kutagira intama. Ari nyoni yabagamo hano. Nta nyoni yatambaga. Yatambaga gute? Ariko hari abantu babariza aba diaspora. Safa kubona igikuyu ahangaha biroroshye. Kugira nabo baze bashora amafaranga berega nabo bahaba kuko batahakunze barahunze Safa. Oya ni byiza wahabagereye sibyo? Nawe uragenda ubereke bino byiza. Ubereke bino byiza n'abantu kuntu bari kuririmba amahoro birabatera nabo kuva hanze bagaruke hano muri Kongo. Kabisa. Afa hano hantu ubwo nari ndi kumwe na fande yangeretse ahantu bamutereye ikompura. Uri kumva Safa? Arambwira ati umurundi yateruye ikompura hariya riraza rirafata. Ntiryafata kubw'Imana. Ariko ubu turahari na amahoro rwose, ibintu ni fresh cyane. Amafarashi washaka yagenda ku ifarashi. Ushaka wayitembera. Izo ni dore ngizi nka pe. Iyo misozi kuna ni byiza. Akuzi ko wagira ngo imisozi iraringaniye Safa? Wireba? Uzi ko Imana yaremye Masisi singeye itananiwe pe. None Gisegeti ngo tuvanga ngo tugenda. Turaki wacu tujeye. Gisegeti yarabivuze. None turasiga ibyiza nk'ibi ngibi tujeye. Yazanye ngo abandi bacancura. Nibaze gose barakaza turabiteguye. Turabiteguye cyane. Ariko reba kuntu inka zisa n'ukuri kw'Imana. Reba kuntu inka zisa n'ukuri kwa Mungu. Fande n'ukuri numiwe pe. Ahantu wese yakwibera ari byiza ari amahoro. Hari byiza biruti. Ariko buriya nk'inka ikamwa menshi. Buriya ikamwa nka litiro zingayanga. Litiro 15. 11? Ubu irahaka. Izibona zose nta zose zironsa ni nkame. Izi zose ni nkame. Oh la la. Dore imitavu. Dore imitavu hakurya kabisa. Imbogazi. Ziba hakurya. Izi ni bwoko bw'inka z'ama Brassuisse. Kaka tudutemberane na fande muri zinka zo ruguru. Afande komera cyane mu nshuti wanjye. Nijoro twari kumwe ku isoko ry'inka n'ubundi warebaga uburyo aborozi n'abaguzi bagura inka. None ubu tugeze noneho mu gikuyu, iki ni ikimenyetso cy'iki noneho. Inka ni ubukungu. Inka mu mateka yacu turazizi cyane. Twegere kuri iriya mpaye nka dore impfizi hariya. Yego fada rukimbwira. Urabona n'iyi ntambara turwana yabayemo intambara y'inka. Navugamo intambara y'inka mu buryo bubiri. Inka zaradufashije cyane ku rugamba. Zafashije abantu ko zagiye zitanga umusaruro. Ukaboneka umuntu akavuga ngo ayicyamena
birwa gutyo ugasanga abasirikare barariye. Noneho handi mvuga nazo zahuye n'intambara. Umva zarishwe cyane kurusha abantu. Ibyo byose natinda kubivuga. Inka zarapfuye, barazishe, baraziriye, abarundi, aba FDLR, abazarendo. Wasangaga nk'ubu hari umuzarendo witwa General Mahoro. Utwa tuziranye kuva na kera. We yaranamamagaraga akambwira ngo amaze kugeza inka 5,000 pe. Inka ze so yagiye yanyagaha hose, zamuzo mu moko yose, hano ari abahunde, ari abahutu, ari abatutsi, ari abatembo, ari abanandi batuye no bose bagiraga inka n'abashi bose, buri wese yarafite inka. Zarariwe ku buryo ahangaha ureke no kubona inka. Nani nkoko yabaga muri Masisi aho bari abagabo banyuze. Izi nka zije nyuma, hari inka nkeya zari zarahunganye n'abaturage zerekera mu Bwiza, hari izindi bashoboye kwambutsa bakazijyana Uganda, izindi mu Rwanda, izo zagiye zigaruka. None ubu Masisi ndi mu kuzenguruka kuri nirebera inka gusa. Izi ngizi ni urabona zira ndazibona rwose ngizi, ariko ruguru yazo ngiziri inka, nazo ngiziri inka ruguru cyane. Inama byose amatungo arahari, ariko kugiye cy'abazarendo amatungo nari bazirana n'igihumeka n'ikintu cyitwa itungo. Ariko ngo ku rugamba izi nka rukuntu zakamirwaga abasirikare, kwa kundi abasirikare batabaga bafite uburyo bwo kuba bateka fanta. Buriya rero ngewe wari uri kumwe n'ingabo ku rugamba, igihe twavaga mu gice cyitwa Bwiza ariho hahungiye, twaje mu nzira yose n'inka ziri inyuma. Abasirikare bacu bayumva umutuzo, nta n'umwe utazi gukama. Nabibonye nawe urabizi. Umusirikare agahagarara, inzara yanze, agasubira inyuma akagenda agakama, akanywa, agahereza abagenzi be bakanywa, bagakomeza urugamba. Inka bari kumwe. Genda byibuka hari aba MONUSCO, abasirikare ba MONUSCO b'Abahinde badusanze ahantu aho bita Mukarashi ni muri Tebero, hino gutya Tebero, inzira ijyanye Nyamata. Barahagarara baratureba, babona inka ziri inyuma yacu, ibyatsi ni birebire. Inka zirimo zirasika ubwatsi burebure inyuma, zikaza zikurikiriye ingabo. Abo basirikare ba MONUSCO baravuga ngo murabizi taba abantu bakurikiwe n'Imana ntabwo bazatsindwa. Kuko ngira ngo murabizi neza ko iriya mu gihugu cy'Ubuhinde hari bamwe mu gice kimwe cy'Abahinde bajya basenga inka, ibigirwamana byabo n'inka ibamo, kuko babonye inka zituri inyuma. Rero ngo abantu bakurikiwe n'Imana ntabwo bazatsindwa. Kwizera ko abantu kujya kubaho kandi ni nako byagenze. Turahari kandi turahari neza. Inka zacu afande nk'abantu nyine bakurikira amavideo yacu bashobora kubona uburyo nabo baturuka nk'iyo ngiyo bahunze b'impunzi z'abakongomani. Hari nk'abavuye Murambi anga, hari nk'abo tuba tuvugana, hari nk'uwitwa Gilbert wabonye Murambi hano, baganje akambwira ngo papa wanjye yarishera wa Gasuku aba muri Norvège, ubaje yakagura yabona ahantu ashobora kororera nk'inka. Yahabona kuko ubutaka ntabwo bujya buba buto, ubutaka burimo amahoro, abantu barabusaranganya, yaza akahashaka, n'abandi tujya tubafasha bakabona aho baragirira, nubwo binagoye, ariko ntabwo yabura haragirira. Nguwo rero ni umuyobozi wa teritwari ya Masisi n'abayobozi be bose. Turimo turatembera ibikuyu dufata video, ngende ifatira video, ariko bo barareba uburyo ubuhinzi ubworozi ahangaha buganje muri Masisi nyuma y'intambara z'urudaca, nyuma y'intambara kabisa zabaye ahangaha zikanibasira inka. Ariko nibura urabona ko M23 urugamba rwose barwanye, inka zibagenda inyuma. Urabona ko ibintu kabisa ni sawa mwana ndake, kuko nanjye ndi umutunzi, ngeze mu nka ndagaragara, urambona kabisa. Ngizi zirahiga wamaye, ngizi nka icyo bita ngombe kabisa, ngizi kabisa, singizi
so ubwo rero kasoreze ku mafarashi mbereke n'amafarashi Gasuku abahungu urabona ko bagarutse nabo bakoro bakubaka ngizo ifarashi